te au te moutou ko toa ko ngosia mo wafasia. Te wata ka te moutou ai ke maria. Te au nai pai ai hono paptai sa koe Valentina. Nai whāna tari koe matapa sa ia ne. Ke whawhita laki ke otua ka koe otua e koe tōngu. Koe aho ni ko ke katau atu ai o whatungia ke Siasau. Ke whai ai amo whafo o paptai so. Ke whawhita laki dai ke eiki hoi koe tōngu. Ko mautari eike manatu mai au i Auckland. Ko ni ko tua apu tau hi e kai te masiwa ka mea. Ko ne tōku ke toko oto he mauku lau ma ui ui. Ko ne te taki au ke te vai o ku tawhitafi maari e. Ko ne whama ui ai o ku lau maari e. Ko ke tataki au e ngai hala mano ni ko hi ko hono hua wha. Ne ongo e kua ewa e te rea mangu e mati. I kai te marama heke a kovi. E ko ke ia te au ko ho wākau mo toko o ku ne whawhi e maari e au. Ko te te wai kātanga mau mea tokoni ma aku e au a hoku mai whiri. Ko ke pani o puru ake e loro o ku whonu ma hoa e kuipu. Eiki, ko whangai fumua ke si whae koe ni, ko Valentina Siasau. Ae ko ke ui ke ni hiki atu me mama koe ni. Tā rea ke whataanga, o ho kau mano ni e pure anga mama e merino. O mahu whanga te mau pure ni a Kristo ko alo, o tau eiki. Amen. I'd like to do a confession.
Tapa mo afio ai tolo i atua i whare tapuni. Da mau i uwhako ngai atu a pātere pe te lo tari ai hausia. Ano tari ki mau tolu ka inga lot o whamiri o mahini he whiaf koeni. Ki tau kau whataha e o au o misa top tapuni. Ko huipe o tau toko taha koeni Valentina Mahina Tuitavuk Siasau Maro tua fatu. Mo ka taki moa o mea e whikilaro, ka lau atu e pio ka lafi a Valentina. Na e whaere a Valentina Mahina Tuitavoki e aho tahaua whepueri tau tahiwa whātaha. Na e tupuia i he o mātua ko he tangata eiki, ko te imote Tuitavoki mai le lua o kolomotua mo nei awhitahi. Ko whineiki ko Helena halaiwalu maasi Tuitavoki o Folaha nei awhitahi mo uea. Ne tupua Valentina i he whanau e toko tahto. Ai a koe laitaha, ko Valentina Mahina Tuitavoki Siasau, aeni o kutau whatahatahai i he ahoni. Whikawa, Ana Maria Tuitavoki anau, kei moipe i Nusilani. Whikatolo, Soane Manuka Tuitavoki, kei moipe i Nusilani. Whikawha, Eusenio Lava Tuitavoki, kei moipe i Nusilani. Whikanima, Anasia Sio Mere Tuitavoki Whirihia, wone ospekia i Nusilani pe. Whikaono Soakimi Le Areki Tuitavoki, Pekia kei pepe. Tika fitu Soakimi Le Areki Tuitavoki, kei mo uipe nofo Australia, tau kau whataha moia he ahoni. Tika walu, ilai saane manutapu ki hakau Tuitavoki kama, kone ospekia i Australia. Tika hiwa, petelo hamare Tuitavoki, kei mo uipe i Nusilani. Tika hongofolu, Emilio sinilau tu fere mana ia Tuitavoki, pekia kei pepe. Whikataka so Sefo Tuitavoki Junior, kei mo uipe i Australia. Whikatahawa ta aufa Tuitavoki Junior, kei mo uipe i New Zealand. Whikatatolu maasi Tuitavoki Junior, pekia kei pepe. Nai kamata ako pe a Valentina i api ako e tau po ai au kiloa ko e Sacred Heart i wawau pe i he tau tahiwa whawhitu i he tahiwa ni mawa. I he tau tahiwa ni matolu ki he tahiwa ni mawhitu na ne hoko atuai e ne ako ki Sangata Maria o ne lawa i lelei ai lower living ai atonga i he taimi ko ia. I he tau tahiwa ni mawalu na ne foki mai lewa o whaiako i he Sacred Heart i wawauni. I wawau pe o au ki he tau tahiwa anonoa. I tau tahiwa anonoa na ne whiriai a ono fuakawa ki he mohui nofo mari ki a vise sio ti iwoa Siasau o fungamisi mo houma whareono. Ne whakakoloa he eiki ki naua aki ai whanau e toko hiwa. E aku nau kei mo ui kotoa pe. Ai a koe laitaha. Lua lala Siasau kei mo ui pe. Nofo i wawau i kaisi lava mai ke mau whakataha i ahon. Whikawa aripate pansi Siasau kei mo ui nofo Australia au kau whakataha mo i hai ahon. Whikatolu soane waha i kakala Siasau kei mo ui nofo Australia au kau whakataha mo i hai ahon
ka motu ai au kune whai ai whahoha. Whika wha, pere natita Valentina Siasau, kei mo ui I wawa upe I kaisi lava mai. Whika nima, ma te aki Siasau kutendeo, kei mo ui I wawa upe I kaisi lava mai mo ia. Whika ono, here nā halai walu Siasau helo, kei mo ui, nofo Henderson, tau kau whakataha mo ia he ahon. Whika whitu, Nika tahi tapeso Siasau mau, kei mo ui, nofo Christchurch, tau kau whakataha he ahon mo ia. Whika walu, soane manuka Siasau, kei mo ui pe, nofo Asleria, I kai lava mai, ahon. Whika hiwa, pe sitaha, I he whanau, a Valentina motivo a Siasau, ko pesa leli pensiman Siasau, kei mo ui pe, nofo Henderson, tau kau whakataha mo ia he ahon. Ne hik whanua mai ki Nusilani I he tahiwa walu anō. Nai mau whainga maari o mau wai e na pepa no whanua I tahiwa hiwa wha. Ia na wholau sio mo ewa ke whamiri I wawa I ngahi taimi. Nai whainga maari ai. Nai ngau e Valentina e api o kau tau po ko Little Sisters of the Poor. I hono fuafua fuatu o Community Henderson e kau ai tokatahan. Foki ki wawa o he taha I he wafe mātolu, I he mahino hei kaito e sai hano hoa o whaanga. Ne wholau holo ai pēa I he whanau, o whamui taha I he taha, I he ta uafe tahiwa, I he malolo pepekia hano ki te hina CCE, Laisane, kama I Australia. I he whaka osiko eni e mo ui, o e mau manatu merie ki ai, kono ki whaiwa manako ai pere, e aku mau whaapau ke, mau pe ki ai, ke whai pere I mai ki mau tolu, kane si mari pe. I ono ungaanga nai manako ki ngā aue, mau mo rehanga tonu, o tau pe ia tau pe ono whamiri, me whamiri hano hoa o whanga, pe heke whamiri o ene o mātua, a heange ene ilo mo ene talanoa mau pe ki heke mau, I ene ilo he ono whamiri, la henge ene ilo ki he whamiri ono hoa. Mata eni ono ta o walu taha, mahina e ua, mo aho e ua fitu. Whamangupuna ua, ki ai mona whamangupuna uruaki. Whalawa si e mau whae, mo e pōpuaka ofa mai, alua, pere, mateaki, manuka, te mo mau ngai whamiri tata. O mau salute atu, e whae, ko ngai toanga, la a, na mo e uha, ma koko ai, ko e tangata, mo e whewhine, ngā wei le siasi mo e whanua, malo, uha. Ngataku mo mea ki mua toronga. Koe e ki, kone toi tuu, aleluia, aleluia. Ki e wawhai tamai, moi ano mai la mari e ma oni, oni. Onge ke whiedi mau tolu ai eiki. Kore me mua keu, whamarmaru e tanga whaatapu. Ne whai ano whamoe ki mei oro. E tau whanataha e whiafi koni. Toka pe mua Valentina, e whakatori a. E tu pe mua ke whai ai whatongia. Whatau sipi. Kone momoi o lamari e o toa whangani. I'm also on behalf of Father Sebastian Padalini to warmly welcome you all. This is the tribute as a Tongan culture of a burial of a person. It is our farewell to spend time at the night. Before the dawn of she said to us goodbye. And we are here because he is risen and give us this message.
Oi ai si kainga. O tui pena tō lahi ati mo tōlo mo whiwhiri pe ko hai kua au. Ko pātere tari ai hau Siasau. Ko e mo pu nau a Maria Losa. Ka lai taha ia e whanau a maasi. Ka mo kalala. Ka sisi taha lai walo. Ana Valentina. Nā ku ilo pe ngau ni we. Alge kaka te tawe nima. Na whanongo. Hene peki ha. Kane keke labi ilo te wa mai teo. Mau mai ne whakaite he ka. Ko anga ia whotutua e o toa e ka whaifono ngā. Mai maa ni oni ka peheni reo na talaki. Moni pe Valentina holotu. Na ke whaamua pe ke kehen. Ke whaamahino e ta whaamiri. E whaamu e mea koe lotu. Ka mo uia ke lotu. Ka kapau i ka e lotu. Ka whaha koe. Ka te au koe ahoni koe whekau tene mai ta tolu. Ka te whine whonga ka hinga. Koe whonga ia e ki toi tuu. Koe tala noa e toi tuu na nao lere tu mo whonga mamahi. He whonua lotu. Ka koe ahoni te tau o mo whonga fie fia. Nongo koe mamahi e ahoni si kainga lotu. Tau o mo ne whonga fie fia koe talaki a e toi tuu. Tau o whae ngau i te tau nei ne whai. Ka koe inga tau whataataha mai koe tau hanga ilo whapapau koe ka kai vai vai piki tau tolu. Tau ilo i rei e tau nono. Ka te mua tau lau mare ke o tua, mafi, o rea ne whamori more. Tau tua mo tau, mo misteri tok tapu, a manaki tau mo moi atu. Kane tataki tau toke moui tae ngata. Amen. Ki tau lotu. Tua ko mau tu puanga he tui. Nai tunga he ko vina ni te na ke whahoko he mo unga sai nai hono whahinuhino ho kakai. Ki nā uwha kau a ia ngai hai o nofu mari he tui. Whakaapapa mo he o wha. Hanga i whawhonga i whamua ki a Valentina. Koe whae nai whinga tōtō iwi ke ome ne whanau ke awhina. O mea ke awhina i hono mau api whahewa ni. Ai au whatahai ho kau mano ni e monu ia mo merino. O mau kore ne Kristo, o mau eki. Ko wake wholofola i whawhini, o toi tohi o maika, whitu e wahe, we ese whitu uno hiwa. Ka koa te whakasio atu e hawa e o tua, te ono whaako tari i o tua whamui ara. E o ngō i au e heko o tua, oua te ki whiwhia i a te au.
e hok whiri. He neo te uto, te uto e tu. Neo te unofo i he po uri, te umau ai o tua ko e kumama. Te ufuesia ai tup tāmaki ai o tua, he kua ngahara ki a te ia. Kai oua, ke ne tau kapoi e kumea, mu whakai e kutotonu. Te ne whakahua ki tua ki he mama, te usio ki ne whatonu hia. Ko e whawhatonu ia a eiki.
Koe ua e wholofola, Filipai wahe tolu. Ka koe kakai ki tau tolu o he wani. Pe au tau lolotonga, taitari fie fia, ki he liwaki mai. Me he wani a ho tau whamo ui. Ai eiki ko se Jesu Kristo. He okune mau mawhai ki he mea kotoa pe. Pea tene hanga, o liliu ho tau sino mate ngofua, ko e ni, ke hange ia, ko ono sino paka he van tonu. Ko e wholofola tonu ia ai eiki. Siasau e te nau tolong ke nau awe o toki wha oia ke kolosi. Pena take atua Siasau o kone haamo hono kolosi. Pena au ke wheituu ko urupoko, o hono whahe pelu ko kolokota. Pena tutuki ia ke kolosi. Mahaongo tangata kehe e toko ua. O taitaha e mo tawhaaki o Siasau. Na e ofi atu i he vea kolosia e whae a Siasau. Mo e toko ua o ene whae. Mo Maria koe waifi a Kailo Pasi. E mo Maria Makitarine. E si atu a Siasau ke ene whae. Mo e toko taha nane ofa taha ai i ene kawako. E ne behangi ke ene whae. O ho tama ena. E ne toi behangi i he tangataha. O ho whae ina. Ka talo me mi ai, ma nofo ai whae a Siasau, e api ai tangata kuia. Na ilo e Siasau ko lava ka kato ni ngawe. E ai rewa ke mo oni a lawa e wholofola aki ene pehe. O kuau fie inua. E tua ai ha hina waini. Na maha e toko taha o ne utu haoma, o velo aki, a waa i sopi, ke inua Siasau. E inua Siasau e wane, e ni toki kalanga, kua lava, e ni puno hifo o pekia. Koe
ngau nei tonu ia o eiki. Ore pe mua e uhu whanga atu e tala whātāpu na e whai hono tari ki tau tolu he kamatanga. Kau whawhawhanga e tu pe mua pātere rine. Ko e tauhi chaplaincy ke kakai tonga i Okalani, ka mā. E tauhi palaukia. Father Sebastian, you're most welcome. I'm not supposed to be said most welcome, this is your church. But on behalf of the Tonga Chaplaincy, on behalf of Father Rine, it is an honor and a blessing for me. And also it's a fortunate to be here. While I heard about when she passed away. I wish I would be there, but I didn't know when she's going to be her burial. But I just arrived on this and found out, and her burial will be tomorrow. Pea whongi mai ka te awa e whakakau ko ia o peheni. Valentina, tau mo oni pe ho roto. Mahalo pe hangi ko kutala teo i he kamataanga. Ha mo whiwhiri na e ka kaito lahi na pe ko whea pātere rine. Ka nau kore ngā pātere rine. Maa te ke mahi no pe o kuau o ko wofita ka Valentina. E kau pātere. A mana e ho wale pātere rine talangi ki ai. Ka neongo e ko hinga ia o kuheni, o kai ko hinga ko e ka ma family, ka ko hinga ko e katolika. A te ukamata o peheni, o e tanga noa o e poni. A te mina hake mai ai lo tu na ne fufua afe i wawa u, na e keke tare lo tu i wawa e ukalala. A wate mo whenga o eke whehui, ka nanga whewe fau mai ai lo tu ki wawa u. Ko te mina ala ka wawa u ki UVA, ko te mina nau whetuku mai ai lo tu katolika. Pana e kau wai, ai whiwhine ko e kukui ko ia ko kalala. Pan mui mai ai e ne ontonga ane ko soane. Pe tamai a ka perere ko ka. Pe koe tamai a kore ngawe lahi. Pe chaplaincy tonga, priki tonga. O moi tangata ko lore. Pe koe hinga ia e mau whepikinga. E whae kon ko kalala mau ko ngā UVA. Ta ko mea umaari e he tala noa e ko ngā UVA. Oku eiki e tangata. Ka ko mea koko whakaofo ai. Ne onga ko eiki e tangata. Ka nai mui mai e tangata e he na tō whewhine e na hau ki tonga. Ka pade tau whoki ka ngā lotu ke tau nganga whaafonua e tonga. Ka mari e tō tu whewhine ka whaamiri. Alua e pe mo e tunga ane ke ne alua tō hafu ngowe ke tauhia ke ne tō whewhine. Nai pehea mui whanonga mai e mau whanga koi koni. Neongo e tau. O mai e ni ihi ki Lusila, whai whanonga dai ni ihi ki Australia. Hangepe o tāno e kamatanga. Eke ka rine ko hapa e wholofola na ke whiri ke whaia ki ai hono whakaheke heka e whae koni. Nane o mai e tohi koni e palo fita ko maika. Kai ngā lotu koe, ko tā noa kono maika wahe fitu, vesi hiwa. O hange ha tā noa ke ha whiwhine, o pehene whakakau, ka. Ko wherea i e rea tonga, koe ka o ne mai wherea ka pau. O kumauinga i ka peheni koe lau koe palofita koni, te ke whiri e tangata te ke whiri. Te ke whiri e whahai o le rei, pe koe whahai o e tono no e ranga whai whanonga e mamai koni. Pe ha whoki ai e ke palofita koe koe so siua. Koe tanga noa ina so siua, he e isi reri, koe whinangalo ina o tua. Koe hae whinangalo o tua, whakapapau i e a honi ho o whiri. Koe haa ho o whiri. Ka peheni rewa e so siua. Ko au mo hoku whare te utahui ki he eku o tua. Ko au mo hoku whare. Reimi nā kulawa e wholowhola. Parendi nam hao peko ho hohi pāi. Nā ke mo moi o koe, pe mo o whanau, mo whangamo puna, ke tahui, ki he o tua, e ngahi tare niti ko tāpe. Ko tā noa e aho ni ka peheni rewa tā noa maika. Ko mena tu mahula maika peheni. Te unofo
o whakasio sio atu eiki. Ko hinga tala noa ko peheko tala noa hanga tala noa ka whiwhine. Tau nofo I api, he kai whi maari e whaega rewa ke sio ke me whanau. I kai nei koia. He kike rawa mohe po uri ka pau koe whae au. Te nofo whakasio sio pe whoki whakaku mai a e ko whanau. Koe tala noa ia a honi. Dai peheni rewa ni e tala noa mai ka. Ka ko uhi ko e ku whakasio sio aku. Kia taingi. E whoki mai a hoku otua. E whoki mai a whea hoku otua. Ka ko hinga ko tala noa ko tō taha ku mohu amanaki. Ka ko hinga ne mohu amanaki, na e hanga ka kai nofo sio ke langi. Ka kai o mohu amanaki, ka pate tau peheni kai lotu. Ko me ko tala noa he kamatanga, ko pehe ko kawinga. Valentina ko ke mai e fofonga. O kui he to ngā pore pore ko fofonga ka inga. Ko fofonga ka inga o ku mari maupe. O nanga ofi I ngai mea lahi I ho tau loto. Ka koe fukuonga ina fie lahi. I gare nei nai koia. Tau toi whokenga ke he kolosi. Ko taimina e peki hai ko a Siasau. Na hea e to kohua na tau e ta whaaka e iki. Toko tahana ne si o peka Siasau ngata. Ko ia koe whakamo ui. He is a healer. O tau nofa fu maamani o kakai e ko ni tau. Hinga pe tau ke siasi ke tau lotu tau sio. Mo ui. Uhinga never tau ke lotu. Ka pau lewa ko te fito ia ui ko the essence of the church is to be healed. E kai lewa ke aunga e ta lotu. He koe awa pe ke whakamo ui koe. Mōre ho tui a au. Ko tangata ko nina ne sio pe ke ike pen. Ka pau koe mihi sa ia koe. Pa ke whakahauwhi koe. Pa ke whakahauwhi mo ki maua. Ai na sio pe ko ai ko fukuonga ko ni kai ngalotu ko tala noa e pe kia e ki o kai ko tala noa pe e ki ko ta tala noa a ki taua ke ta tala noa e me ko ya fe nai ho sio ki e ki te ta to foki pe ke tala noa pe pen ko fana me ai o fai he fai ko ni o ko I he ka na tolu na be te ke for o ko fono pulu pe tohi tongi I he loto ne fa na ai ne ngahi e ki na ki o pe he hangi ko tangata ka ha ka e fai ta Nai ne sio ke e kipa ne piane. Ka ke ka hoko I ho o pure anga. Pa ke mana tu I mai dau. Ko hai a tāte ne sio ka tō tau he a kau. O hune te re fua. Pea kalauni tala. Pa ne sio ke koe tu ia. Ka koe sia e toko taha. O koe e mea koe ofa I hono loto. Na ne sio a ke ai ofa. Koe na ke he ia. Ta te heni rena o hono whaino hino mai ka te tātou. Lahi a pito e tau ngahi ngā au he mamani ko rika pāpeni. Ko tau nofo tānaki, paanga he mamani ko hai uhinga ke hau. Mea lai taha pe for our self-insurance. Ko tau tāno ke tau, ke malu I he tau mo ui. Ke tau kumina hato ke tā, ke aho te mamaha ke o te aio te wongongo sia pe te mamaha. Ka ngalotu, na a moe toke tā pota mamani te ke kei mamahi pe. Ka koe vete anga o mamahi, koe whi ofa aki. Koe whi kau tomu ia eki, koe whi kau ia o ne mai Valentina. Tau tolu koe ni, koe hame te tau foki mo eki api. Koe kai kantape ke mari, ke tau whi ofa aki. Koe hinga nā kuto mai koe speria aho ni. Koe ahana e whai ofa nofo ti koe ni. Koe mea nā ko tala noa ka matanga. Nai pore pea Valentina e no konga uwea. Ai o mai e lotu ki whakau. Nani alanga ko fie whae mai ka te au. Pe koe nane whakatui e ku te unga ti koni. Koe ngā koe whae. E taimi koe nai whanofo koe pātere. Nau hanga furihi e ku whanofo pātere. I he ngā whatonga tala mai koe mei tanga. Kai ngā lotu. O koe ki hao ha mei tanga teu I koe I api. Koe whae ia hono whatongia. Pau talanga Valentina, o smalolo whine iki. Hao pe ko o teu ia. Ko ngā koku sio, ke ne whia pore, I he o mai alo tu, lahe mau kau tā po. Ka ko ngā pe ko ne sio wau koe pātere. I he o mau, tu au mai alo tu ki tonga. Pa ko inga ko pore, pe heni e tala noa. Koe whaki, e eiki, a ene whae,
Ma he a konga nai o fatahai. O whao si rewa kei. Ko speria sione. O tano pe sione ko o taha ko a konga nai o fatahai eki. Kike tala mai sione ko sione. Ko hinga sione. Ko ia ko toa pete ne lau. A ene ko speri. Ko koe o whaanga koe ahe eki. Ko koe o whaanga koe. Ke sio ko koe o whaanga. Pake ave a eku whae ki api. Ave ia ki api. Ko tui koe hinga pe ko whaama opo ko ni. Koe to onga whae na ne vahe meka te au. Ko tui tau inasi ka toa pe sio he whanga mo puna. Sio nau mai. Pai mahano teke mai nau kui. Kai sio ke he loi mata. Toki rewe ke tana noa e palo fita ko ai se api heni. Ko tana noa ai se a eki. Teke hanga o holo i hoku loi mata he taime o whaingata. Pai teke hanga whakanonga hoku lo toi taime o ko whaingata iai. Ko hiwa ia e same e ua tolua ni tana noa. Ko koe hao ku eiki. Pea koe eiki ko ku ke mo ui. Pea neongo he whaingata. O ku ke mo ui maua i pe koe hoku ata. Patawangi, Valentina mo e folo mami oni. Ai eiki. Ine whakatau tau atu ai ho whanonga. Ke pure anga o tau whai e nofo a kitari. Ma moho a manaki kei. E te whaosi ake a pōpoaki. O e toi tuu. I heku ako pātere. O ko hanga ui o e taimi o toi tuu. Ko kau apostolo o e toi tuu. Mo ilo ko hai kakai apostolo e toi tuu. Ko kakai whewhine. Na te kia e kina ki te hae ne apostolo kakai tangata na mimui kai. Ko kakai whewhine. Ko tamina toi tua e ki, ko kakai whewhine. Ko hano inga, ko kina tau tena wo o talaki e toi tuu. Ko kakai whewhine. Ko tanga noa e taimi toi tuu, ko koe ke alu o talaki o ngongo rei ko ia. Ko hono palo pare ma. Ko mo vete anga e tau nofo, ko e kakai whewhine. I kai nei ko ia. Moni beta noa e toi tuu, kano inga, ko toi tuu ko taimi o tala noa. Tala noa, ko toi tuu e ki. Ka ko ilo whapapau, ko taimi peu tau whaarea kui whai papau. Ko kakai ni ko ne lue mai, ko e angelo, mari, ko e angelo, tafoki, ko e angelo. Ko ne rea mai pe, ko e kano kovia. Sikanga ke mo mea mo ko longa, e ka mo moi ke toa ta mai. Anga e kore ko faki. Ko fia si la Maria Valentina. Ka mai si fa na pa ya e foki ke family. Eiki e, ngā ake whanonoa I he mate a haukau ngā mea ko ngā sarosi. Whakawhia māria I hange mua ki mau tōru I o mau loto mamai. Au mau kore ni e tui. Eiki e, tani mua e mau kore ni. Se o mau tō tahani, Valentina Siasau, ai mo ui ta ingata. O ku mau koe e ni he tui. Eiki e, tangu e mau kore ni.
ke whakapapau I apalataisi ki he tangata kai haan na I whakatomala. O hange mua ki si o mauto tahani ki a Valentina Siasau ai fia o he wani. Eki I tali moe moe mau koleni. Fufuru o maa si o mau toko tahani a Valentina Mahina I tabuki Siasau I he papataiso e a tākai ake lolo o whakahawhi. O ange mua ki si o mau toko tahani ke na whiohi moho o kau maa oni oni. O mau kōreni I he tui. Hei e tali moe mau kōreni. Sino moho tātaa o ange mua ki a Valentina Mahina tu I tabuki Siasau hanono fo anga I he tau mawha o kure ana whakahewani. O mau koleni I he tui. Hei e tali moe mau kōreni. Whawhi Maria ni mua ki mātoro I mauloto mamahi, I pikia so mātoro tahani. Na wang ki hoko I mautui, o mau vai whanau, o mui tangata, ko whia Maria anga o I mau aminaki. Mau kōreni e tui. Hei e tali moe mau kōreni. Anonga mua e loto mau moe tu. Ino mea mama ke whapori a whio anga e mālohi o alo. Ko ene pekea mo ni toi tū ko ni whaki mai ke te mau tolu ke mau I kunai ai ma te. Ngona ngai tau tapa kou hi. Masila o Maria o Valentina. Nawangi ai a Kristo. Ko mau amanaki anga, tai ngata, pe tai ngata.
rei ai whela lau mamu moi atu. Ko hi ko mau whae, ko eni ko Valentina Siasau. Whakangi mua ke te ia he whia tai ngata he whanua e mo ui. E te alao whatōku mai, ha mau whainga maare ke mau toi kau whataha, i ha aho e whia o e kau mānani. O whanga te mau korene Kristo ko alo ko tau eiki. O ke whia te mau tolu o e eiki. Iki hake o mau loto. Whakawheta iki e eiki, ko ho tau atua. E tamai mana ni mama ui ta e ngata. O mau wharerei mau te me whetu tau peke whaia whawhetai ke awhana. Ko hui ko Jesu Kristo ko mau eiki. Nane whirike mate ke ne whakatawa taina e kakai kone mei mate. Nane whake mo ui koi ke lau ke tau mo ui ai mo ki tau tolo e haa tangata. Pea koi ai e mau whia, o mau hiwa ai ki o langi langi. Wata mo e kau angelo ai langi o mau whalang nange peke awhena. O mau pehe ma upe. Sino mai tātao alo ka mo eiki ko Jesu Kristo. Ia mana ki kene tuangi ke pekiana ni to ai maane whawheta. Ia ne to pākere wa wangi kene kawa ko ngā mani ki. Mo to oini, mo kai kātoni ai. Ko hoku sino oini. Ai ai tukuangi ko uhi ko ki modoro. E hine pena o tāma whana ne tō whoku mai pō ne tō e whakita epi. Pena anga rewa kene kāwa ko ngā mani pē. O tō whoku mo e ni pa mo winu kātoa mi ai, ko i pēn hau te tō. Ko e toto ia whakawa who'o. A e lau kōnga pētai ngāta pē riringi whokia ko i hui ko ki mo tolpa mo i ka kai ka rapi. Ka whamana mo re ia e angha. Mo whai ni, ko hoku whamanako. Oi misteriani oe tui.
mau doi whakita e whoke te koe ko hiko i a whetā lala e whenā tōku mai ke maunu no ati whai o tau hia loto lotonga au eiki. Te mau tō kore mamai e te whoke loto loto e pete ki mau tōra e wō a tātunga he ngau e lau maare maaneni. Peri e sina mana tā a e o kamne kina ke mau kaunga tāri whataha. E ke haunga e whawhanga e whamoki o sasi a e o te lotonga whala atu e whunga mamani. Ko e ke tupere kina i te a e whiofo whani hono kakai. Te ka mātu i tāpu whalakiko, ka maha mabiko pō, ka Steve Lowe, ka maha whahinga tāpu hono kātoa. A pe i tālalang mua ki ho kaunanga ko eni ka Valentina Siasau. A e ko ke ui, ki ai ke nihi ke atu he mamani. I tōku mua ke te ia o hange ina e kaunga mamahi mo alo i hene pekia. A wange whoke toi whakataha mo ia i ene toi ku o. A whei tālala mai mua, i si whanau pai a, mo katoa e whamiri. O hike maukanga maua e mo i tangata, kataha mo maria ko whae i tā poa e tua. Sangato so sefo kono hoa, mo kau apostol manu ia. Kau maa kau mano ni whapene na whahoi whae whenai la loni. O whakaviki viki pe ma whakoloria i kia e whena. Tunga yo alo, ko se Jesu Christo. Koe ui ko se supata moia, te tua pokia te ia. O ku whae ken ke te koe o tua kata mai mafi mafi. Pata moe lau marie manoni. Ai lang langi moe gloria pāwhuri o tae ngata pia tae ngata.
mai tuau ko ne fua mo ave anga hala mamani. Manu ia ka ko ki tau tolu wha whei ke kātoanga e alo o i otua.
Kita roto. Kita mafi. Mau kupikina tu mua. Kita mau fahi kan ko Valentina. Ai ko ke ue ahoni me mamani. Tawangi ke ni maa. O tuunga e karisia ko ni. Whamore more i e nang hanga. Maha ke ki i mo oi tai mata. O mau kone ni a Kristo o alo ako mau e ki. Kansi, wah. Magkano mo may food mo bilang? Tube ke atu ha whamaro a whafungai a te whamiri. I lava e misa o fia e whae fita poen. O lava e hikwe lau lau e tō tahani o fia no si lau maari e. O speni a more more na mea te ki toa, mai tari mai ai e whanau. Koe poro kalama e pōni, koe ni ospe ni, whaere atu a Valentina, i no api no whaanga, mo he poa tahai, e to e whaere mai a pongpongi, i no misa tanu, i tā taha tolu noa, e whare lotu ni pe. Amalo atu ki he ngotangata i ki pātere, i ki whelaulau, e whoki motoro ka inga ofa, mo e whameri, lava taua e pōni, ke harea e tau, e whiunga, e whakafofonga i atu e whameri, ko e whakamalo pe, ko ta lava o pikinima, i ano hiki hake, ko e whelaulau, ko e misa hofia o tākuani. Thank you, Father Sebastian, for allowing to have this celebration for this special mother as a member of the parish. Even though we left some years ago, but our heart's still here in Holy Cross. Thank you so much again on behalf of the family and friends and relatives for being here tonight to be with us at this special moment. Thank you, Mahalo Aupit. Thank you very much, Father Teddy, for celebrating this beautiful Mass. An angelic choir, beautiful, beautiful choir. And she deserves it that. Yes, it's very hard to say goodbye to our dear and near ones. But it's a reality. One day, everyone has to go.
death is not the end, but the beginning of new life. Is going from one location to another location. And our sister Valentine accomplished her journey, earthly journey, and she has gone to a permanent house, the heavenly kingdom, where one day we'll meet her again. And that is the assurance we have celebrated a few days ago. Our Lord is risen from the dead. Yes, that is the assurance. One day we'll see her again. Death is a freedom. No worries, no anxieties, no pain, no COVID threat, nothing, absolutely. She is peacefully sleeping. No? Whereas we are worried about, whether we will have COVID. No? We have to go for a testing station. But whereas she is peacefully sleeping, no worries, no anxiety. Death is a reality. No one can escape from dying. No one. If you realize our life is like 3 pages of book. First page, are you aware what is the first page? Is birth. Second page is empty. Third page is death. First page and the second page, he has written. Birth, nobody can anticipate or postpone. And death, no one can stop. Only the middle page that we are living every day. The day we are born till we die, that middle page is given to each one of us to write our story. And on that story will be judged on the last day. Therefore, for everyone, now we have to be very vigilant to write on that page. What shall we write? Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. And that is the way where we can go to lead the heavenly kingdom. And that's exactly our sister Valentina has done in her lifetime. Therefore, we could see so many people. Why you are here? Because you love her. And she has shown that love and compassion and generosity. Therefore, you are here. There is no doubt she is directly in heavenly kingdom, enjoying with the saints and angels, celebrating the life over there, and praying for all of you, especially her sons and daughters, grandchildren, and dear ones. God bless you all, and be sure she is there and above praying for all of you. Thank you. Thank you, Father Sebastian, for being. I think you make the conclusion of the day, conclude everything, so remind you of how she worked so hard. For this is a tongue, and he always, there's 2 things of being tongue, being known. First, singing. Second, eating. In our celebration, they must be going together after singing and eating. But because we are from Vava'u, and Valentina has the tone of a Vava'u. You know the tone of the Vava'u is always end up. When you sing, oh, they always go like this. But then what I feel like Valentina, go to Vava'u. But then I thought if I see go lay I end up for Valentina. More at Papa, the issue of Faka'eiki. Phải talang cái cổ phải cái phải soi cái phong lạc cuối phải talang cái lô tụi mấy cái tuần này phàm đi cái nào tổ căng cái lô tu nào tổ cô cái bay lô tu phàm mù hao cái tay mình nào phàm uya tamati rồi uy ngay cái lô tu cái ni cũng ni we cái tao ni nima ya cái phàm mình sắp phát tonga bộ tổ cô mình sắp phát tonga ni cái tao cái tol cái cũng ao cái ai. O tui Valentina Mahina ke pehe ko ware rea whatonga whiwhenga e rea whatonga ka koe uhinga pe koe whaingaue. Ka ko hao ke u whoki ki tonga, koe koe whoki osi, ko whoki koe ki
lai pepa na alo ako ki university pa ko alo ke fo ke matai to hi tonga ta ko hinga ko he nei ko hinga ta no ka pe na tula fa ma ka pa le ki na mari re ya Valentina ma ko e ta le mua o pore kai ko ngata pepa te re ka ko nga ko ki lai pepa matai to hi ko ma o ngoi ko ki tata ko talang ko hina pe ko alo fenga ki ako ma o matai tohi e Master in Business Administration pe ko hina ko ta no ko talang ke wala talang I tonga ko matai tohi ko BVP ka ore ba ke fai nga we pe tini pua ki mai ko rea mo oni ta ko mo oni o wai me o mau sio ka fa mo oni e me o ke talang no mo ke ako ki ai te gula he taimi ni ka pore ko ta to ke ta mai ha ka ko tonga mo wi la ka nge ka staha ia te muoni e pe tau lotu kana lotu te whaosi pe ko tarangi ko pore lai taha ia no fo e kainga lotu ai ka kai o kuako a wai pe mo ka kau whinga ke ako ka kau tamo ko whinga ko ke ako ko hui na toko ka whinga ko ke poto o na mau I mau pe na utoru e no fo ko a esi asi a ko te alu ka kai ko to e poto ange to he fu fe poto ange na utoru e esi asi ko hinga pe ia pore pe kana lotu pa fo ke mea tau pe Valentina ke toka e filmaria iki o mea ke mo korunga ke tata fasi o nge ke fia te mau tolu ai eiki o nge fia fote e a ke toe ke hito mai te mau tola e tapa ke toa ko e tamai moi alo moi la marie ma oni Alleluia.
Jesus.
sound? You make this sound? Hit it hard, I think hit it hard. Hit it hard. Yeah, go. I'll put it up. I'll do it. And you... Who's oldest? Whoever's the youngest. Who's oldest? No? The youngest.
$3 in B. Thank you.